Tuni video ahin serial killer khat to sim in a say kidding ahe. Avel in video thave kidding in a bon chawin kahin lim kidovin ahe. Ka channel subscribe nail hon lung sit and subscribe na hin bol pi divin kahin thu masakit Hicha imu pau hi Arthur so cross akitin ama hi thil pha bol na lama min chi hello. Thil se bol na lama min chi ma jing Numei kijoh ho jaona a mihem som lali chang se a anathat mi khat ahe. Hiji achu Genesis River Killer tia ki he American serial killer khat jong ahe. Arthur so cross he 6 June 1945 komin Kitberry kitimun USA a anapingin ahe. Ucha mi lila a ama he ata pe na hin. Arthur so cross he apin achu Klinefelter syndrome tia jong ki he double XY syndrome ne in anapingin ahe. Hiji chun ama hi genetic disorder khat in aum do ta na he. Arthur hi aneolai akun kum saki vial ahi akuna chu anu le anu neu hin moles anabol jing honin amana saina chun oral sex ki sanjong ei bol pi hon e ati na he hiti chun apin pi aso pinu ki santo sexual relation ananei sa honin ahi hiti anabol je uchun Arthur hi honglit nungin jong ase pai pai ta na he askul kai namuna jong atam zon aloi agul hon noisi ten abolun a eng bolun avokop jingun ahi hiti chun skula chun ha sata in anaki mangin gen thei ta in hin khu anamangin ahi hi hoji chun neu cha pha akun skula chi ting le ama le ma akiven do na dingin thi mol agu in akipu in anachi ji nahi hiti chun pha chom khat zo in skula kun a hin no do kitawin phat ahung chi chi in kum som ni le khat vel ahung hi chun US Army a anapangin Vietnam gama atur khana anachi nahi hichi azong chun achi lo na di ta ato ding dol tonglo in thil chom chomin aki sabu in numei chapang chunga khan sita in achonin hunam in asusi in don lo dai lo in akoi nahi hichi tabang ho hi neu cha hi akun a hin bol pat a hi ta zia chutia chu athi sana bi dena anga theilo a hitai Arthur hi Vietnam a achi masanga ajine a hitan a hin la Vietnam achi achun jinei lo bang ta in numei ho cho akipol pi a hitia chu in khunom ta anaman ahi in lama kile do zo nung hin azinu chu aki hen pi kin in numei chom khat to aki cheng kin in ahi aum chan hoi lo in army a kun in zong hai sa a hikitan ichi zo chun azi ani nanu to chun New York khopi a Clayton munahin holjenin agachi honin ahi hichimun na zong hin agam sungdan in a phal lo thildi lo ta tampi a hin bol jom kit ta na he iti chun mi nei la go le a in ki sa ho a hin hal ha pi in thil phalo ngen a hin bol kit in a he hitabanga a chon ji chun aji tha nu in jong anaki hen pi kit tan hiti chun masanga na anato namun khat locker paper mill factory khat aumin hichi jong chu main an hal ha kit ta na he hiji chun police in amanun kumnga sung zel ding in thu na tan ta na he Zel sung jing azong chun thilpha him anabol do kit pun hiji chun au masat na zela kon mun chum khana koi dingin anabudo kinun he film dunga ki mu banga kho zel ho a he ata azong kina ki bauna anasu jing he Arthur so cruzong zela aum sung chun kina anana sa ta analung in hechi zela hi ama he aum so da hi le ama thau ham ahi lo le security ho le zela dang ho jong ahing hoi lo ding hi ti ahead wa akicha ji uchun 1971 kum chun zela konin ahin thla ong kinun hi hichi zawa kon chun ahung kho se che jeng tan 1972 kum in Arthur so cross he achen na apartment ko ma chengte achapau kum som bep khat Jack Owen Black kitipa cho age na ki hello in ahung mangta na he ahin la hi chithil su jong chu Arthur so cross in hichi chapang pa chagu cha ana he do kit he tai chapang pa thilung chu nipha bep zo in amudo un postmortem abol nawa kun he do thei cha hi le Jack Owen hi Arthur so cross in mel se ta anatha hi dan he do hi hichi thil su zo nung a hin kum git bep numei chapang Karen and Hill kitinu hi anathat kinin hi hichi chapang nu hi anu to Labor Day vacation ki man na azaw na hona kun ki puimang ahi hichi numei chapang nu hi asu sit a chuzo a anatha pai hitai hichi chapang nu thilung chu vadung khat a anaki pai anamudo kinun ahi
mi hon asai nawa chun chichapang nu hi athi masanga chun Arthur so cross to akibop le le hon a thilong ki paina vadung chunga le a chu ice cream ani khom hon jong chu amu dan asai na hi aum dan chu hi chichapang nu chu ni thei ho cho pi a ana jol hla da na hi tai hiji chun thu chin he do na dingin Arthur so cross chu police hon anaman kit ta ve na hi hitia police custody a thu do anei nawa chun Arthur so cross in adi chet chana sei do zingin ngona akinei na chu adi 18 ana phung do ina hi athil bol di lo dung zu in kum som ni lenga zela dingin athu atan lata wen hi kum som lani zela be zo nung in ama hi mi that no mong hilo in mi phalo hilo in schedule psychiatrist na nei khada hi ativin warning hoita abolvin zela kon ahin thado kitawin ahi zela kon ahung do zo in thaphabep chu hoima cha jong po do lo wa do lo in aumin a ina thibet ta na hi ahin la thaphabep zo hin mi thading alung ahung kitan hiji chun kum som ngalali ata numei khat restaurant waiter khat ahin that kitan hi 21 October 1989 ni ahi hecha mi thanu Dorothy killer kitinu to hin Arthur so cross hin vadunga nga amat khom hon ahin amani hi anaki ngai hon a nu pa banga hin khona man hon ahi ahin la Dorothy in Arthur so crossum izar ham khat anagu do pi je chun ahong kina hon tan Dorothy chu alung hangin aka hon thu ho zo si hi mi zo si ka he sa ding ahi ati na hi hichun Arthur so cross jong akicha ji le alung han ji in Dorothy chu aluchang avel vela a khet pi jinga hi le amunin athiden ta na hi abana hi koi hiding hamti hi anavekin hete Dorothy athazo hin Arthur so cross in ata saki zu a sumle pai hol nume ho kom lut tange tin agele nahi kum som ni lenga ata Patricia Eve kitinu kum som thumna ni ata Frances Brown le kum som ni le ni ata Maria Wells amaho chang thum jong hi Arthur so cross in lungse na be helin anathat kini nahi hichin numei ki zo mi thum ho hi Arthur so cross in aum khom pi pet a asum agu gu jiwa lunghanga anatha hi hechi zo hin jong kum som thuma ta numei khat anathat kini nahi hecha mi thanu hi ata sa kin ta amun mang theina dingin ata sa organ izan ham khat ala do in a private part ho jong ala do in hi abanin Elizabeth Gibson kitinu hi so cross in gari sunga sex anei lai hona hi Elizabeth in so cross wallet agu do gu je a lunghanga anatha ki hi hichithil so zo 1989 December tha in Darlene Tripile June Sisiro kitite ni hi anathat kini nahi athilong hon hi anapai mang thoin hichite ni jong numei ki zu mama ai honin ni thum zo vel hin hichi June kitinu thilong apai thla na vadunga chun Arthur so cross hi ahung kini nahi le ami thanu chu a private part ado a ana amu in hichi chu a thla in anani na lai se ni nahi hitabanga hi ki da le lu so ta anaki sa hi abana kumsom la ku nunga chapang Felicia Stephen kitinu hi ahin amazong hi numei ki zu mama ahi 16 December 1989 ni ho ahin Felicia hi anamangin ahi 1990 kum 3rd January ni ho a area SARS a bolna wa kun Felicia thilung ahin mudo kinun ahi mihem hi zat ahin tha zo nung 1990 November tha in Arthur so cross hi murder case somwalin ahin hlun kum ta nahi ahin la Vietnam kun PTSD kiti hichi psychiatrist hole doctor ho hin ama hi genetic disorder nei alhu a na mental disorder nei a na hi ativin hiji chun analha do kitawin hi hichi zo 1997 kumin sora pat anakilung sit pi Clara kitinu to hin anaki chengki hlonin 2003 kumajong chun ama hin a victim ho mi thum private part anane e ti in documentary film khat anasim do win hi heti chun 2008 November 10 ni ho in akum somgi lethum alhinin Arthur so cross hi alai sin hin ho na beita na hi. That's all for today video and see you in the next video.